ngisuke-ke ngimbonga ngekweliciniso ke uNkulunkulu uma ngithi uNkulunkulu ungibusisile ngekuthi ende umsebenzi wetandla tami ube muhle ungithengele nati nje lenginibonisa tona letinye takhona atikho semsebentini tiyasebenza tiyolandza imali ngumsebenzi ke wetandla tami ke lona lengingasho ukuthi uNkulunkulu ungibusisile ngoba ngikhomba into leyendiwe etandla tami ngithenge ngetandla tami ngemsebenzi etandla tami imali lengiyisebente ngetikhwepha tami lena tehlukile ke leti moto leti kunaleti tebafundisi benu ngoba leti tingumsebenzi wetandla tami ngiyasebenta ibhizinisi yami uNkulunkulu ayende ikhone kuyothenga nathi timoto kanti labafundisi benu bathatha iminikelo yenu bathenge ngayo timoto bese bayabuya ngemasondo sebayanivalela bayaqhoma baqamba nemanga epulpit bathi uNkulunkulu babusisile babuse ngetimoto letinsha kwasha akusiso sibuso saNkulunkulu imoto lo ithenge ngeminikelo sibuso saNkulunkulu le moto ayehle ezulwini kubonakala ukuthi sibusiso yithi qantsha sitabe isibusiso noma ke qhamuka umzalwane akuphe mi le moto hayi le minikelo lenikelisa abazalwane nibaluthe ngemagama etiqalekiso nibesabise nabo bakhipheke le mali bese niyothenga imoto seniyabuya niyababrekela isuke leyo moto leyo ingasiso sibusiso kodwa imoto yebucili